Tawang namun pai menoj tawang. Ni lami na tawang na duk mensi Friday tamba ni poi sani menen stop. Sedang. Retuengi cha tawang kelile you. Sa tawang ile pansud ya gawe ka Jilwai jang ka frame syukur ile cuci na. Tilano people like Jirwai. Ya kan ke Jilwai ngin pulai ka santrik jang mentau benai ka bede kesi Independence Day. Kapor. YouTube channel kin rina norum option dan Kapor pun beje. kapor kita hisan itu beje. Under beje. Hakne ka Jirwai mana baak. Hakne Jirwai. Akan ke Jilwai lah hak kelan mitri kuat ba boro itu sam padi ibadah mud ba pada kumai. Kadang pialet cha tawang. Ile riumut sedai. Ile riumut ile kali dah jom kadang. Nyahi mas deh. Ile yang nak keliang sama benarnya kali. Tunggu kau rekod dia. Macam kali jengai talenti kadang kumba rium spa kilometer tami ai. Itu bagi koi jaka nak Muslim nilai dan aku nilai nyak keliang. Kalau kau menoj tawang baca selong. Ika ladang dia keran maka jaka kebalong nak bistit kadang kejengep har. Betul kom im gibru kadang kejengep har yang kata mereka. Tang baka silong do bakani kasisan ke perju dia ting ke kedut dan di social media setawang hangkon telah kalau nak buat kesan benar mana perlu kalau nak buat kesan benar tadi kata mereka kesan benar ni non lah si benyo kumbangi kimi nanti nama kesan benar setai tang dan kimi kalapan kelam sipang kalau dulu sipang masih sini sipang lah slap tak ada kasih dong ha jadi kesan benar kalau biar kadang kita mesti setai